Новije izbori SDSM-во trojkata go favorizira istokot, dodeka VMRO DPMN i kandidatite od ovoj region gi smestina sredina. Imeno od petmina kandidati so poteklo od istočnije od region koji se nalistata na socijaldemokratski od Sojus, site se smesteni među prvite 9, i to a počnuvajki od visokata vtora pozicija na koja je hirurgo Talen Georgijev, tretata kada je internistot Jagoda Šahpaska, pettata so Mile Andonov, šestata so Mira Stojčevska i devettata na koja je specijalistot po školska medicina Danica Rambabova. VMRO DPMN je za verni od istok rezervira 8 potencijalni pratenički mesta, nosite vo srednji od ili dolni od delna listata. Spisokot na kandidati od istok od počnuva od pettata pozicija od kade nadolu vo niza se naredeni Nikola Micevski od Štip, Magdalena Manaskova od Vinica, Emil Dimitrijev od Probištip i Trajčo Dimkov od Štip. Na 11. pozicija je Ivan Ivanov od Kočani, 15. je Milka Hristova od Delčevo, 16. Mile Pačemski od Berovo i 20. Snežana Saneva od Štip. Na ostanatite listi istokot ke go predstavuvaat Goran Angelov Gajda koja je prvna listata na dostojnstvo i Ilija Nikolovski od Delčevo koji se javuva kako nositelj na listata na Alijansata za pozitivna Makedonija.